Paralok di iki intiak sini ki ba kuat mo janat bahab ni kislah ki hak pemadan deh ini hang ni kisiar kini mo kiba Jong kimde kibari kibrio Peit hang ni gini kade kasiar kaba de bari kibrio mo kade kaba ya lan be kumni kiba hilaban hilaban kide kiba Jong basa hakani ka me Mariang mo kiba di badan Trai menurut hang ni ke bun dok kha ba ni ke di hajan ying jong hi bun dok kha ba hang ni ni ap mi tiang a phi bangan ai jeng ba kita yang tai lingkong anang mot ke di kahan mo ka ba kahan ta makini ke di kiba her sa sun nyam tep ki di ki han belai ne ki ai na tai bro atali ngan lingkong na mot ki di han mo lingkong ngadang let ban kam le chu kam kai tu mo mo trai kini ya im kahan stu kan tamba kiti ki ba her sa sun plan ngam te pada ki khot ki tai jadi tu ki bon bahasa ni kini kidan ki ba siap kai im tu ki ba yap ro ki ba malat temen beli lakut ka yu jong ki tuh kita kisah biar kain tuh gini ya perkat yang abangan ajeng bam terkadang ya wan hang ni subun tah ting apa ki parat ro ki babon bahasa ni tapi gini ki parat hang ni tai si aju bahan udiang mau luding ke si aju bahagian ki parat we are live sao kibon ha that is also one kita ya tai iwe ro tai babon ha tas tai ro there lots of them kita keseng ke bang khanai red si ma sen ke bahir ke kalter ki you just swallow it like that sangut em bay jalamut ya jalamut kepala dah jalamut pala Peit wow hey wow Kublish she just swallowed just like that and then drink water hey are you serious look that is coming and you can see the mouth going through his throat how come swallow alive di Paralok di ngana di again sa di biang di sure di isn't CP bam em kadang oh my god but even bam em today